slušaj, ima među vama sigurno 80-90% ovih znate refrene, jel da? Svi znaju refrene uvijek, ne? Ono. I onda se trude da svi vide da oni znaju da pjevaju refrene, znaš ono. A ovo ostalo totalno skrivaju, znaš, kad ide tekst. Pojma nema, pa onda si takav ples smisli traje. Onak ide. I onda stvar, super je. A ja mu velim, daj mi raspiši tekst, molim te. Jer znaš raspisat tekst ovih korisama, nemaš šanse. Samo je. A gdje je tekst, stari? Pa i da mi ga napiše, ne znam ga pročitati.